Biyag ti tao. Ada na-receive ko a text di teacher ni Ethan Itay. Ada ka no meeting di pagadalan inton bigat. Kasta ka di? Ay kat mapala ka. Awan parikot iti dayta, lakay. Nalala, si kalatan ti mapantadyak masango. Ken mangkita kan tulangan iti pagluganam. Tasaan kaya maitulod? Ni, apay ngay. Nas ka nabantayak dagiti trabahador. Ang mga noon manen matrabaho da, nukas jay asaan da mapantayan. Ay, sabagay. Sapay no saan ka agbantay kat agtugtugaw later aramidan da. Kung nga rod, isang aglugan kailangan iti tricycle inton bigat. Nanang, adda ka no meeting ija eskwilaan ko na ni teacher mi. Ay, kastaya. Kaano ka no, anak? Inton bigat, nanang. Ay, nasken nga ron nga aglangan nakmanan iti trabaho ka. Wen, nanang, masapol ka no nga mapan amin nga parents. Sige, mapanak to, anak. Sige, aggidan tanto garod nga apan ija eskwilaan no bigat, nanang. Oh, si kamat gaya, Margie. Nakarubot ka ka din ang mapan makimiting? Ay, wen kumare. Ururayak langin ta anak ko, mapan kami. Anya, kasta tilangam ang mapan ijay pagadalan? Ni, apay, anyat parikot iti lang hakmare. Kita umanday talangam. Kanday takawas mo. Ay na, no siya klaang, mabainak lakit di, nang runa tapagadalan ti papanan tayo. Ha? Kanday tabag nga usar mo. Ay, anyamatan. Chip lang arudan, daan pay. Di ka kadimabain kadagiti co-parents mo. Si kalaang tinaidumduman. Ultimo day ta sandal mo, daan. Saan ka pa yung makagatang itibaro? No may papanlang iti gamit, mare. Lulakit di ta nadalos, uray daan, okay lata. Naibaggarod kan katapasig ang inginaan dagiti gamit mo. Wen ngamin pinilik tinakiasawaat. Tay adda kwartana. Saan akaskan ka? Nga agkam-kamalaang itilamas ijay karayan ti asawam. Tapno adda mailako na apagbiagyo. Ha? Ngam oray no kasta, kitaam kumamat at ti outfit mo. Nang runa no meeting ta atendaram. Nakababaing day talangam. Di ta ka man laangan. Anya? Kasta timbaga ni Lani ken ka, sister? Ay, wen mare, iso na dadahal ti aldaw ko itay bigat. Apay pay lang amin akasapulan nga uyawen dati pada da atao. Di da kat agyaman, nakas dati kasasada iti biyag. Ay, kasta talaga mare. Sa bali talaga ti maramidan ti kwarta ita. Kabaalan na pagbaliwan ti ugali ti may sa atao. Nakunak na ita. Ngamin, idi saan pa nag-abroad nila kay na. Saan matakas ti ugali na. Nasaya at damot na makisarsarita iti. Ngam, kalaat mo ta nagbaliw idi adan kwartada. Ay na, damam mo kakakasta at tao. Dagitay tao asan arumbeng abumaknang. Ngamin, ibadek dati pada da atao no adan kwartada. Sapay la kumaata makaamiris dan to. Ngamin, uray ti asawa na. Nalabusan ti panagsasauna. Uray bastit laban, nagpadakkelan na. Tapno at dala rason na makasao iti sana nasayaat. Anya kay mutten tata? Kasla di kay agpampanunot Nakita yung mat nga da nakasalapay di ta arubayan may. Hanggang nagpur kay lata. Laklakayan kayo nga awang panunot na. Ay, anya. Ay, pasensya kan roday. Nakita ko nga da sampay. Tiamok ako pagpigadan dagi jay. Iswa nagpurak iti bulbulong barok. Apay, gapo ka di tapigadan. Ket uray maasukan agpuor kay latan. No kada kayo anak urapay ket mabalain. Da kami saan? Gaputa uray pigadan me ket mabalin a pagpunganan wenno pagturugan.
No minsan, amo yun ton tata, ha? Di kay basta-basta agpupo or no adda nakasampay. Nalawag! Mauwain. Maminsan pa nga ulitan yun ay. Saan la sermon ti mangagyaw? O ala, pagandara mong tilugan lakay, tasambutin ta no nakalukat pa di paggatangan iti materyales. Mabit man lang. Apay kastimatan ti angot to'y unag. Dahil dyan man alakayan dong. Jack ngamin na iklos ti tawa da ito'y lugan itay kahit. Iso nga imunag ti asok, tanagpur iti bulbulong. Anya? Iso na panak itay ijayan na kat inungtak. Rumbang lang. Aglablabasan dagita akaruba. Di pa'y lakit marga ay yalikod ti balay da. Total, asidag damat ijay ayan ti tepang. Tapno umakar da kuman iti pagbalayan da. Hay, makauma dagita akaruba. Huwag nga ram. Ay na, no saan la alakay dahil dyan alakay andong. Amang ano, tinapis ko itayan. Di mo pa'y latinapis tapno agnakam. Maminsan pa nga aramidan na. Ipakan ko kinkwa na dagi dyan bulbulong apupuran na. Total, isumot ti kan kaninda na kurapay. Bulbulong! Nay, si kamot gayam lanay. Amangan no kayat mo ti gumatang itilakok akan kanon. Imbagla merienda dagiti trabahador yo. Ha? Ay, sana na. Iyo. Saan kami amang mangan iti kasta? Kan may sa special a kanayon ti merienda dagiti trabahador mi. Kanayon a pizza. Anya. Maariya kakagumatang itilako yo. Anya nga iti amok. Amangan no saan analinis ti pan nakaluto na. Ha? Ay, saan man? Nalinis da ito eh. Saan kumamot akas ti panagsasaom? Ngamin, saan akmat nga aglako iti saan analinis? Ngamin makanda ito eh. Ingkay kit di ilako iti daduma. No, adamayat agumatang. Ay na. Apay pay lang amin alakwan nyo idakat amo yung mutanti ugali da. Ay, saan abalay balasan ko? Maudin dayjay apanangyawis ko agumatang itilako. Ay, wan nukas jay tumot lang masahair tirik nayo. Gapu iti kasya pa nagsasauda. Wan nga rod balasan ko. Sigod mat asan akasyay nilanay. Ngam no apay mat akala at anagbaliw ti ugali da. Manipod rimang ay ti panagbiag da. Ay, kasta talaga nana. Ang ambayan tayon. Sana na ti panunutan tayo. Tinapatag. Awan dakes nga aramidan tayo kadakwada. Agtali na tayo lataan na saya at kadakwada. Nana. Oh, apay anak. Apay akas tati lang nga masimangpat. Apay nabasbasa ka anak ko. Pati tabag mo nabasa. Binasanak ni Lloyd ije pagadalan mi nanang. Aniya? Ibagbagak ahuston ngam binasanak mutlata. Ay, una yan day jay nga ubing. Ala, takasaritak tuman ti inana. Kasano anak astrik ka dito'y balay mi, Margie? Ay, kwa. Si Mirakaklatan at nakitak mat anak kalukat ti gay ti umare. Simrag ka saan mo nga impakada? Kan anya tirantam tayo may ka dito'y? Kaya't ko lang nga ipakaam mo kada kayo ti inaramid ni Lloyd nga anak yo. Ay na, sakbay nga imay ka, amo kunti may papan iti dayta. Ngamin, nag-text kanyak ti teacher da. Ha? Oh, anya ti parikot mo? Sinaludsod ko ti anak ko. Naku na, naabasol ka numat ti anak mo. Isutiin mo na. Anya? Kaya't mo manan aparwaran at ti anak ko tinagbasol? Ha? Aging sisingpit ti anak mo. Pa-victim. Ay, no asino man takim basol kadakwada, mare. Masapula bagbagaan tayo, alat talagit anak tayo. Ay na, awan oras ko para kadagita bambanag. No awanan ti sabali nga ibagam, agawid kan. Ado pa'y ti pakakumikuman mi. Mapan kami pa'y ijay ini.
gumatang kami iti tinted asarming para dito'y balay mi aramid na awatam. Nasayat man tay may kamare. Ay, wan, sister, maborboring ak iti balay. May maysak ngamin iso ngay mayak. Ay, win gayam, nalabsak di papaarami dala ni abalay da. Ay, nagdakil a building sika. Uwan nga rod. Dayjay mo't ati bunga ti panag-abroad nila kay na. Ay, kaya nasayat no kasta. Angam, kumusta nga tilinangan niyo? Kasdi lata. Nasayat lata mat. Iso na lang taliklik-likak no maminsan. Ngamin, uray nasaya at ti pan nakisaritak. Sa bali mo ti pan nagsungsungbat na. Ay, sinabi mo pa. Iso ano kasarita na, kasaritak mo't. Ngam no saan? Saan? Anya, ag-advance manin ni Nestor iti kwarta, lakay? Wen, isot na kuna na itay. Ay sana mabalin. Ibagam kadakwada nga ikaro da pay amin abalida sakbay nga ag-advance damanen. Kasapulan na nga rod unay. Aganak ngamin ni bakit na. Aramatan na di ospital. Ay saan? Dakkel pay lang tibali na. Naskan nga ikaro na pay. Ni, apa yun lakay? Nagsirwar maten amin at tao iti babalay da. Huwag nga peso. Ni, adu na iti igit ti kalsada. Mabitan, isardeng mo bi itilugan. Nagpigsaging ginag, bakit? Wala nga paiso. Sige, rumortan itilugan. Kardingam lakay. Ay na, naibaglakid din ta nakarwara dagos nagiti trabahador da roday. Iti mararami na balay da. Wan nga rod lakay. Ah, Imbagla nga tanarik na daadagos dyan na pigsaging ay ginag. na, sayang tinakila balay amararamid. Nargayan, gapo iti napigsaging ginad. Wan nga rod. Apag isupay mo't anak kaparada ti may saalugan da itirwar. Iso anatupakan. Ibalay tayo! Awanan! Anya tinapasamak? Apay nga kastoy. Natupakan tilugan! Awan apulos tinagmamayan ti amin! Sanutay itan. Awan na pulos nagbate kada tayo. Mararamid pa lang ti balay anabayag nga inararapapa. Ang namimpinsan mo na napukaw. Kapoy ti ginginad. Apay akastay mo tinapasamak. Lakay, awan serbiti amin anay pundarta. Amin na sakripisyum ije abroad. Awan serbing. Tinapatag. Awan tinatay. Nang runay ti anak ta. Ay, naimbaglangan. Panaira na nga dadya pagadalan. Kandag iti trabahador. Naimbag ta ng karwarda adagos. Tano saan? Amangan mo, danatay. Kasano tapait na. Kasano tayo amang rugi. Ada si Diyos, bakit? No da ito'y tiwagas na tatlo makaamiris ta. Aklunan ta. Ngamin, manipod nagsasarano ti grasya iti pamilya ta. Nalimpinsan na nagbali ti panakilangin ta kadag iti tattao. Da ito'y kumiti agbali na palagip ka ta. Kita ang tinapasamak. Nagpigsa da jaging ginad. Ngam di balay ni tata insyong nga asidag iti tepang. Ket polos asaan anaan-ano. Ti balay ta nga ipatpatak darta. Ket adda iti patad. Angem apay anarba. Oh, Mare, da kayong matgayam. Sumarag kayo Agyaman kami unay, Mare. Mare, mabalin ka di ang makipagnaad kami pailangan ka na kayo. Ha? Ay, uwan na, Mare. Awan parikot iti dayta. Ay, kinapudno na, dayta ko mati ibagami kada kayo. Angam imay kayo matan.
Ay na, agyaman kami unay, mare. Talagang awan sa bali ang pagkamangan mi ita. Saan mat amabali na maturog kami ijay lugan. Ay, okay lang, mare. Kan nawayamot diti balay. Iso na lang nga ta sana konkreto to'y balay, may mare. Uray saan ang konkreto, mare. Ta saan anan ano itigingginan. Wan matit di, Husto ka, mare. Ang wala, di ka nagsangit. Mapantayo di kusina. Adain sa gana ni nanang apang rabyan tayo. Mangan tayo pa'y. Tapno makainan na kayon. Mare, pakawanan da kami kuma. Kadagiti amin ang nagbasbasulan mi kada kayo. Ha? Amok ang naglablabas kami idi kada kayo, mare. Nang runakan ka. Jak namnamaan nga oray kas jay. Katrin ato da kami lata itinasaya at itipagtaangan nyo. Itataawanan kami. Awan day jayan, mare. Baybayan yun. Parte ti biyag day ta. Nakasaysaya at ka talaga ko, mare. Kat agyaman unay kada kayo. Mababay na kon kada Margie, bakit? Ngamin, bulan ang tinapalabas manipod na kipagnaad tayo kada. Kasta agmat lakay. Kasta unay tibain ang marikrik na kita. Nga maawan mat maaramidan tayo. Ngamin, saan mat akas ka rin na makabangon tayo adagos. Ngam sa nabali. Man nakawat mat da Margie. Hey! Ha? Tata, anya day tayo matyo? Ay, nateng day to'y roday. Umay ko itad kada kayaw. Imbagla si daan yaw. Tapno saan nyo nagat-gatangan. Ay na, agyaman kami unay, tata. Agyaman kami unay iti kinasaya at yu kada kami, tata. Itilaksid ti saan anasaya at ngayon pakpakita mi idi kada kayo. Ay, baybayan nyo day jayan. Napalabasan day jay. Lanay, roday. Biyag. Di tao. Congratulations, Ali, anak ko. Nakagraduar ka matlaan nga niti kolehiyo. Agyaman ak nanang. Agyaman ak iti ado sakripisyo yu kinitatang. Para kada kayo amin dahito abaligik. Ay naayat unay ti Diyos, ta iso ti kang runaan na ng tulong kada tayo. Tapno makalpas kay ti panagaadal mo. Wan nanang, makatulong akong kada kayo kinitatang. Agsapulak adagos iti panggadak, nanang. Ako, tadakan ka day ta, anak. Kaya't kumati makatulong kada kayo, nanang. Nang runay ti panagadal ni Maymay akabsat ko. Ay, kat pagyamanak no mapanunot mo ti tumulong, nakong. No addan panggadak, isardang yun tumatan ti mapan makilablabada, nanang. Agina na kayon ton. Napigsaak pa'y, anak. Kabailak pa'y tagtrabaho. Isupay ti tangdan ko amapan makilablaba. Imbagla pa kitsyenda kiti sidaan tayo iti inaldaw. Laida, bakit? Ha? Nabartek manan ni tatang si Mangpet, nanang. Ay, wen nga rod. Ala, mapan kan iti silid mo. Taasi ka suwa konti amam. Agar mo sarkan, tapno saan ka maladaw iti trabaho, mlakay. Wen, tani, aldaw gaya man. Naimbag ta riningnak, Laida. Ay, Nagunagan day ta sinay mo, Laida. At na problema, masyanak lang amin iti langam, lakay. Nagkutungkan. Isublim ti sigod a pamagem. Idisan ka pa nga uminiinom iti arak, nabakid ka. Ang amita nagkutungkan. ay na, ori na ko tungak. Dahil ti akmat bakit? Danag mo na ya. Ay, nuapay nga na di mo may sardeng ti panagin inom mo Minalam amabartek ka. Awang pay aldaw saan ka amabartek. Lagi din. Magan kameten. Baybay aman day ta arak-arak ato pikom. Ken sardeng amon timang sirsermon kanyak. Bakit?
Uray, taday tamat la ti bisyo. Anya, dyan baga dya asawa mi ti cellphone. Din daw. Himawag manin ni di kalman. Di ka kano man anawa. Dahita ka di lang tirason tatang. Iso nga may kayo diti balay. O may kayo ag sermon? Sardengam nga minen ti kasta nga ramid mo. Din daw. Parparigatim latabagem. Iti kasta nga raramidem. Anya ko mati pakarigatak nga itatang. Pagaragsaka kidi Liwliwalaeng met. Agas ti bambanog ako nada. Agmalmalam nga dagit opisina itinaldaw. Siyempre, kasapulak mo ti pangagas ko iti bambanog ko Mangted kit di ti sakit day tangarak. Nang runakit ka na yun met kanon. Kuna di asawam, aminalem ti panagbarbartek mo. Maasi ka kumay ti pamilyam. Awan mo ti pagkurkuranga kiti pamilyag, tatang. Wen, aklonak. Kanayon ak ngagbartak. Ngam ititid ko mati pagrebengak iti asawa ken duang anak ko. Saan da mabisinan? Ken amoyo mat. Nakalpas iti panagadal na tinaunang anak ko. Ket tinaude, makatawan lat urayanan, makaturpos tumatan. Kasamot nga rod tabagim Saan apanangi daw dawat? Kasanon no agsakit ka. Kasanon ti pamilyam din daw. Sa dabale, nakaadalan tinauna nga apo ko yo. Tilangan buridak nga apo ko yo, ti saan pa'y anakalpas. Imposible abay-bay andan to ti nada, inton mataya kon. Anya daytan nga ibagbagam din daw. Matay nga ibagbagam mat. Katuan mat, tatang, amin tayo, agturong dita. Ubing man ken lakay, saan nga amo tigasat na. Matay tayo amin, tatang. Oh, adto yung allowance ni Maymay nga ading ko, nanang. Ha, ay na, agyaman anak ko. Ay, talaga makatulong kan, manipod addan trabaho. Isardeng yun ti panaglablabayo. Tadak mo na makatulong kini tatang, nanang. Ay, anak ko. Please, denggendak ko mananang. Dito'y kailatan balay. Tada kami ti ilabaan nyo nga agama. Siyak ti mang tandan kada kayo. Alaman laengen, makamu ka no kasta ti kayat mo anak ko. Laida, ayan mo. Laida, umay ka man, bakit? Tatang, adda di tabalay ti landlady tayo ni nanang. Napan nagbayad iti abang tayo. Hingkaya man, tayo timplan na kiti kape. Siya kung tagtimpla iti kapeyo, tatang. Saan? Di mo amo titimplak. Di nanang mo tagtimpla. Hingkaya man. Ha? Urayan tayo nga rodan. Tamo ka mabit lang di tabalay ti landlady tayo ni nanang. Ringan nagtorno at ni nanang mo Ay, well, at apay allowance mo. Ditoy. Ay, inikanak ni Manong iti kwartak idi nagsweldo, tatang. Lalaki din. Alay mo. Makamukan iti data. 5 gasot data. Katanga mami na kayat mo. Dito pa'y. Ha? Kuka mami na nakorta kiti bulsa ka. Lala. Bakit? Nakagtrabahon. Tay bilin ko din do Sapay ko matasan ka man na mabarte ka sumangpet. Unay ka na ya. Liwak la daytan, konakmat. Ay, wen, nalipatak matan. Nagswildo agay medical man. Ato yan.
Bayadam to amin na nababayadan diti balay. Itad munto matan te pagbayad ni Maymay edi pagadalan da. Lakay, imbis sa paggatang mo iti arak ti daduma asweldom, urnungam laengen. Urnungan ta, tapagbalay tanto, tapno saan nga agnanayon nga agababang tayo. Wen, dagitin to ang nagtantagi patakder iti babalay da. Makikabalay tantulat tanakad ako hata bakit. Anya, ay, adan tumatan kabukbukudan da a pamilya. May mayat matlaang no adda may lasin na pag naedan ta. Uray basit a balay, basta da pag naedan ta. Daytay saan kumamot nga agab-abang nga kanayon. Wen. Makaornong tantulat ta konakmet. Basta dinaklapdan iti panagin inom ko. Taagas la ti bambanog ko na ita. Bakit? Nanang, no aday intriga ni tatang asweldo na kada kayo, idulin nyo. Wan nanang, da kami ti makamoy ti amin na masapsapol iti pagababangan tayo. At damat ang trabaho mi ngagkabsat. Aniya? Wananang, siyak tagbayad iti bil ti danong kan silaw. Tanimot manong ti makaamoy ti abang tayo. Wan nanang, kastamot ang dagiti masapsapol tayo dito nagtibalay. Ay na, agyaman na anak ko. Nalakit, tulungan dak nga raw namang bagbagay ti amayo. Tapno isardeng namutan ti pa nagbarbartak na. Dito ti suldok, Laida. Ay, pasensya ka ta. Nakisayak maden ti suldok. Bakit? Saan ba't nga ro da mabalin na jak matagastos? Iti pa nagsasango nga agagayam. Ay na, dindo, mapmapanan ti tawon. Lumaklakay kan. Agnakam ka kumamutan. Nanakemakmet, bakit? Si kakit imit. Rugyan nakmanin ako rak. Ay, kasyam man tabagim. Ipatpatag da ka kadagiti anak ta. Apay, kayat mo ti agsakit. Anya ka laki din na ya. Adaya mati tawasan niyag sakit. Bakit? Amin tayo. Makaptan iti sakit. Amin tayo kat matay. Laida. Saan ka mabuteng matay? Ta agturong tayo amin dita. Nakasagana ako na matay. Bakit? Ay na, saan man akas sa tibagbagam? Anya ka kadi? Nalala. Idulin mo kitin ti swildok. Bakit? Makamukan iti dayta. Owen? Makamukan o idulin mo. Owen no. Saan? Kwartam daytan. Bakit? Nay, Rita, kaanakan. Si Kamat Gayam. Naimbagman ta nakapasyar ka. Awanta, ade importante nga ibaga kante. Sumrag ka kaanakan. Umay ka. Agyaman na kante. Kat, kumusta matan nga dagya kakasinsen ko? Kumusta nga'y matitrap trabaho da? Mayat, kaanakan. Nagagut dang agtrabaho. Kan isudaan ti makaakaamoy ti amin na paggastusan diti balay. Ay, nasayat nga ro da, ante. Makilablabada kayo pa lang. Ay na, saanan. Saan na kaya't dagiti kakasinsin mo. Didak palubusan arumwar. Asikaswak lakanuidan nga agaama. Akat, wana ante. Kakaiso na nga nakadalan na gaya anak yo. Kat, kamusta matan nga ni Angkal, nagbalbalewan. Saampay nga raw. Artiklat tamot nga ginggay ta. Apay ngay. Lumakla kayan, di ba lang nagbalbalew? Ay, diya mo'y tinayjay ng uncle mo. Awam mo dengdenggan na. Ragragsak na lakanon dayjay. Iso abay bayak man laengen. Ay, unayan ni uncle. Ay, gayam. Iso ngay mayak tayo lakla ko medya dadu mga pasati dagame, ante. Anya? Nay, apay nga ila ko yung ay. Kasapulan mi nga mente kwarta. Pag abroad nila kaya ko. Awan mat nga men pag-alaan may te kwarta.
Iso nga ilakumin aja dadu mga dagam Aniya? Da kayo mo na nga napanunot ko nga pangilakuan, ante. Numabalin kat dya kayat nga ilako iti sabwali nga tao. Da kayo ti kayat ko tapno datayon to ti agkakaaruban no bilang laang. May kayat ko Sayang day dya adaga. Sapay napintas ti lokasyon tayan ti lutiyaw. Sige nga ron, ante. Da kayo langan ti manggatang niya. Addang rod kwartayo paggatang yo, nanang? Wen nga agpaiso, nanang. Adamot urnong ko. Mano ti kasapulan yo. Ay na, saanan anak ko. Di yo kisayan dagiti urnong yo. Tapara iti masakbayan yo dagita. Umdas ti urnong ko. Amang ano nangina ti panangilako ni Insan Rita iti dagada, nanang? Basit laang jay laklako na. Kanalakalaang ti panangilako na kanyak. Tawan mo't sabsabalay. Adda aya urnong yo, nanang? Wen, adda. Ngam di yo ibagbaga iti amayo Diyak kaya tamamuan ng adagatangan tayo adaga. Tapno masurpresa. Ha? Diyak pulos kiniskisayan nagitinyin intrigan aswildo na kanyak. Tada kayo mo't ti makakadang agas-gastos dito balay. Awan mo't paggastusak. Iso nga imbangkok dagitin inted na kanyak. Ay na, diyan ni malpasan ti balayo, Auntie Laida. Wen nga Rodrita, kasla kaano la idi na irugi. Ita, malmalpasan. Kat, agyang kayo ito yan, numalpas ti balayo, ante. Wen arita, umakar kami to dito yan na paman na malpas. Ngam, talaga kadingahan nga mo na angkal dato nga balay? Jack imbagbaga ka anakan, tapno masurpresa. Bakla at to no ibaga ka naggapo amin iti sweldo na tinahigatang iti daga. Ganto'y may patpatakder abalay. Ay, sabagay, nasingpat ni angkal nga ure ka na yun nga agbartak. Di jamat lang kinabartak na ti problema kanya na. Di ba, ante? When matkit day, Rita. Day jay laang ti bisyo na. Ay na, narabyan ka man na si Mangpet din do. Bueno. Ito, oray nak, ito napintas nga asawa ka. I miss you, bakit? Nala, sumrag ka din. May kan. Apay na kita nagadawa traveling bag dito isalas. Sino te pumanaw? Ala, maturog kakit din. Inton bigatin ti panagsarita ta. Sige. Dito yan sa pati pagdurog. Ay na, ay, ala, aglaangan ti ulas kan pungan na. Nasigurado, jak mariing da ito yun no nagidaan. Nay, aguro kadagusan. Mas daaw lakit ni da ito. Gapo kadagiti nakita na traveling bag dito'y. Di na amaw nga umakar kami inton bigat iti ka barbaro abalay may. Masurpresa lakit dito asawak. Amo ka maragsak. Kadsapay lakuma. Tagbalbaliwan to asawak. Ay na. Ay, agsapa manan. Agyaman na kapo. Tainikan na kami manan iti sabaling aldaw. Nanang! May! Umay kayo! Tatang! Apay! Ay, bumangon na kadagusan. Apay, anak ko! Hindi, Tatang. Sana makasaw. Kasla marigatan niya gangas. Sana mariing. Diyos ko! Dindo, agrein ka! Tatang! Sige, gunggo naman ako! Itaray tayo di hospital tamayo! Agrein ka, Dindo! Pangasim! Di na kami kumapagdanagan! Agrein ka! Anak ko, ikamang kita iti pangiluganan tayo tamayo! Itaray tayo di hospital! Oo, Nanang!
Jak kabailanan. Iparkon Laida. Saan ka pa amatay dito? Aging magkapay. Jak kabailanan. Patkan kayo. Pamilya. Tatani. Waran. Tak. Kuma. Kuraga kata kayo. Tinto! Pag-asip ka niya! Saan ka pa niya matay? Tinto! Nanang, umay kayo kumamangan. Di kay nangnangan apulos. Jak makapangan, anak ko. Nanang, sublatan da ko'y nagbantay ti bangkay ni tatang. Inkay pa imangan. Awan ka, anas ko, amangan. Saan nga mo nagtitaraon kanyak? Nanang, amangan nagsakit kayo iti saan niyo panpanangan. Wanmat nga minanang. No kayat yo, inakalaan ti kanan nyo, tauray dito kayon amangan. Alan, ading, inkaalaan ng titaraon ni nanang. Wan manong. Awan serbe dagiti sorpresa kiti amayo. Tasaan na nakita ti balay nga impatakder ko apag naudan tayo kuma. Anyangay. Kat di tayo mat ninamnama kas ti mapasamak yun ni tatang. Nanang, di naman nalasatang ti panakaatake na. Nagsakit a panunutan anak ko. Kinjak pulos ni namnama ato'y balay a sorpresa kalkuana. Isumat ngayam ti pakalamayan na. Kakaasimat ti amayo. Ala, di kayo unay agladladingit ta makapadakas day takada kayo. Aklonan tayong ti amin. Ipatpatag ko na iti amayo. Nga oray ka nayo na mabartag. Nadungulat ta kada tayo ti amayo. Awatan tayong ti amin. Ta amin tayo. Mapantay amin ken patay. Anang, di tayo lamo no kaano. Iso anas ka na kanayon tayo nakasagana. Nanang, tapno makapagbabawi tayo pa nga muna kadagiti nagpasunan tayo. Sakpay ti pupusay tayo. Uwan anak ko. Nasakit man nga aklunan. Sige, ikarigatak nga aklunan ti pupusayan ti amayo. Italakmin kan ka ti amin, Diyos ko. Ti pagayatam ti matungpal, Apo. Biyag ti tao. Ginanataman pa eh.
Nabanog ako na magmagna. Awan mo't nga min tricycle na pagluganan, may. Wala tatang. Ha? Amoy ka din o sino di babaeng aglaklako iti prutas iji igit ti kalsada? Ay, ni Jason na ita, anak. Anak ni Perla ni tabangir a barangay. Duwada iti kapsat na aglaklako dita. Kasta ka ni tatang? Apay akasla sana makakita. Bulsak nga main, anak ko. Kasta ka ni? Nagpintas. Kan nagagat. Tawrin mo sana makakita. Kabaalan na latat aglako iti prutas. Wain, anak ko. Naanos kan nagagat na ita abalasang. Tawrin mo kasta ti kasasad na katultulungan na latal ni nanang na. Nadagayan napintas nga anak ni Nana Perla. Wain. Itala makitam ata nabayag kamot nga ni Jaysunan. Ken kadagitoy la nagsumlina ditoy. Ta nabayag nga awanda ditoy lugar tayaw. Kasta aya tatang. Nyala. Ituloy tan ti magna anak kaw ta agawid tan. Ang mga maabutan ta dito daw. Kaslamat agtudo manang Jessa. Apay, nasipnget ka di ti tangatang ading ko. Wen nga rod manang. Ala, yurnos tan tilako ta, tamangan kit din na maabutan ta iti tudo. Kat mabasata nga agawin. Alawan nga rod ading ko. Iyawat munday ta pangikanta kadagi ti lako ta. Ala, agurood mo tan. Kani makararbisan manang. Ala, agawaam nga rod ading, tapno makaawid tan. Masapa ta mapan aglako inton bigat ading Bella. Tapno makaado ta iti mapaglakwan. Wen manang, tanasapat tamot ngamin ang nagawid iti kalman ta nagtudo. Iso abasit tin napaglakwan ta. Wen nga rod ading ko. Ngam sana bale, bumawi ta ita. Papa naman akaw. Inak man gumatang iti kape, iti tersina ni Nanasita tatang. Ada ka di ipagatang yaw? Mabalin ka day nga igatangan na iti sabay jayan da Jaysa. Di napinta sa bulsak nga glaklakaw tatang. Uy, nanak. O sige tatang. Gumatang akman iti kape, Nanasita. Nay, si Mangput Kamut Gayam, Walter Baraw. Wala na. Hindi pala na minsan nga aldaw Kat, kumusta nga iti training mo? Nasayat lata ta nalpasen. Ay kat mayat nga ron, Walter. Wala na. O sige, panawan kayo pa. Inak man gatangan tay sabang ipagpagatang ni tatang. Sige laang, Baraw. Hello. Naimbagang sapam Jessa. Siyak ni Walter. Naimbagmat nga agsapam. Nakaamam ka di itinagan ko. Ni tatang ko Celso. Ni Tata Celso. Sukik ni tatang mo. Isuti ka na yun amang ibus iti sa baala ko mi, Walter. Kasta ka di? Ala, gumatangak man nga ro dito lako yo asaba, Jessa. Mabit laang Mano akilo ti gatangam. Oray 2 kilo. Ne, naglaing kamutan. Kaba alam nga alaan ti sabay itayan na, nga oray saan mo makita. Walter. Takabisado ko, nga po iti kinabayag ko nga aglaklako iti prutas. Kasta ka di? Oh, natitibayad ko. Oh. Sige, agyaman na ka. Oh, sige. Agpakada akon. Tama nga no urayan ni tatang ko dito impagatang na asaba. Sige, agyaman nakmanan. Manang, asino ti lalaki aging matang iti sabay itay? Kasla itala makitak day jaya. Ni Walter ading, anak ni Tata Celso. Ay, kasta aya. Mayat matiisam na kan kamanang. Nakaisam lataging ga iti pimanaw. Kasta aya, madlaw mo't ngamin anasingpot day jay. Wen nga rod manang, kan amom nagwapo pay, kan natayag. Kasta aya ading ko, kat anya ko maita. Awan, ibagbagak lang matatap na amom manang.
Kumusta nga iti pa naglako yu iti prutas, anak ko? Nasaya at mat nanang. At damat naglakwan mi Nalaka na saya at ngarud ano kasta. Mala, umay kay ngarudan tamangan tayon. O nanang, tamabisinak matan. Ay, nanang, kaamamok nga dagayam anak ni Tata Celso Abaro. Jay ka di agnagan iti Walter, anak ko. O nanang, Awon, naglupas iti kinapulis dayjay. kasta ka di nanang. Madlaw anasing pati pa nagsasauna. Talaga anasingpet dayjay abaro. Imama anasingpet, anak ko. Wan nga rod. Ala, mangantayo nga rodan, nanang. Naimbagag sa payo, Bella, ken Jessa. Kastamit kan ka, Mang Walter. Ni, si kamat gayam, Walter. Naimbag nga agsapamat. Umaya ko magumatang iti sa baalakom, Jessa. Mano akilo ti gatangam. Gatangik amin na nabati ala ko yo. Ha? Sigurado ka? Nagadumat da ito'y. Kabailan nyo ka di akanan amin dagito'y. Uwan, Jessa. Di ka madanagan. Tapaborito ni tatang tisaba. Isa bayadak amin na itan. Ay, payanagan uti ginatang mo asaba. Nimbag no may busta na ita. Ang mga numadadaal. Ipadawat ko kan nanasita ti daduma tatang. Kan tapno da pundoyo ta amok a paborito yo ti saba. Sana balay ta hap-ripe pay mat ti daduma. Sabagay mat kadi Nanasita, padawatan kay man iti saba. Nay, apay, naggapon dagita asaba, Walter. Ginatang ko na. Kat saan mi akabaala na kanan amin kan tatang. Di tayan da sa abulsak, tinaggatangam iti daytoy. Wala na. Ne. Kasla adda madlaw ko, Walter. Sumanubli kamot di ta pagtagilakwan da nga agkapsat. Ha? At dan sakit di kursunadam kadakwada. Hey, awan dakas na ta baro akmait. Apay, asino kadakwada ti kursunadam? Jay manang, wano jay ading. Kwa? Ni Jessa nana. Nagado ababalasang dito'y lugar tayo. Ngam ni Jessa pa'y mo tinapilaim. Ha? Kursunadam, nga oray kas jeti kasasaad na. Apay, ada ka ni dakas na, nana. Apay, di ka mabain baro. Di mo ibain ni Jessa. Saan nana? Awan mo't dakas na no agayatak ken kwa na. Balasang mat ken baruak. Iso nga awan problema. Nanang, amuyo ka di? Kanayon mo gumatang di anak ni Tata Celso iti sa baala ko mi. Pasaray gulpian na pa yan Ay, kasta yan akaw. Haka nasaya at atap no maibusa ka na ayon tila ko yaw. Nanang, kanayon amaya tiisam na kanimanang Jessa. Gagangay na anak ko. Nakayawan siguro iti kinapintas ni Manang mo. Aywan, ayan ni Manang mo ngayon. At da iti silid na nanang. Madikan nung amin tirik nana. Anya, ne, apa yan ngay? Naimbagang sa payo na Perla, aling Bella. Ay, kastamot kan ka, Walter Barok. Gumatang ka kadimanan iti saba. Wan ko man nana. Ngam apay asaan nyo akadwa ni Jessa. Ay na, maditirik nana, Barok. Isu asyak ti kadwa ita ni Bella nga aglakaw. Kasta ka di? Ay, pakibagayon tungarod nga agpaimbaga dagos ni Jessa, nana. Mala, Barok. Katagyaman kamay. Maria anak ko. At damadlaw ko kin ni Walter. Kursunada ng samot ni Jessa ijay bangir a barangay. Jay aglakla ko iti saba ijay igid ti kalsada nanang. Nanak ko. Kasta aya. Isu adi ka agpaati, wanak ko. Masapol asika ti makagasat ni Walter. Tada kayo ti agbagay. Ken kayat kulaunay ni Walter apara ken ka anak ko. Tadi adal. Sayang ni Walter no kaskasano. Ado kami nga kurso na dakin ni Walter. Idi pa lang.
Mas daawak man. Hanak mat nga panpansinan. Mas daawak Napintas ka mo. Ngam sabali mo't ti type na. Isong agpapintas ka pa'y iti husto, anak ko. Ichat mo, agpapansin ka kunkwana. No kasapulan ng agparik na ka, aramidem. Piko tempay kit din ano ka ba ulam? Ay, saan pala aray bustay ginatang mo asabay din na minsan nga daw. Itagim matang kamanay. May bustan tulat tatatang. Madlaw ko, anak ko. Adan samad kursunadam ka na gadyag kabsat. Ha? Asinaw ti kursunadam ka na kwada. Ni Bella wano ni Jessa. Eh, jak ilibak tatang. Ni Jessa ti pakarik na ak iti ayat. Anya? Ay, katawad dagas na anak. Ta baro kamay kan balasang ni Jessa. No kasta, kayat yun ni Jessa para kanyak nga uray saan na makakita? Kat no isaw, ti pagarik na am iti ayat ako na di isaw. Sikat, tag desisyon iti dayta, anak. Kumusta kan, Jessa? Nasayat ka din, tirik nam? Juan Walter, naimbaga na kun. Gumatang ka ka di? Mano akilo tigatangam? Saan? Ang dala ko mga kayat kong ibagakan ka. Pasensya ka na. No, dito'y ti pangibagak iti na ito. Gundawayak ti kawan di kabsat mo. Ha? Anya nga minti ibagam, Walter. Agayatak kan ka, Jessa. Ha? Nariknakon na ito, hindi na mo pala nakita ka. Nalagaan nga mintiriknak. Kan naragsakak na makitkita ka akanayon. Walter, kasla imposible day tang ibagbagam. Bulsa ka. Idinto tasi ka. Kat normal ka ang tao. Awan diferensyam. Kan may saka pa'y apulis. Apay. Anda ti parikot iti dayta. Balasang ka kan baro akmat. Walter, may saka a profesional. Idinto ta siya kat bulsa ka. Kan aglaklako aklaang iti prutas dito'y igid ti kalsada. Sigurado nga ado ti saan nga umanamong iti relasyon ta, no bilang taklunan ka. Awan bibiyang ko, non yaman ti ibaga ti sabali at tao ka data. Basta siyak, uray asino ka pa'y, ayaten kan tulat ta. Ket saan ka nga apuraan ang mga klon kanyak? Si urayak akanayon, Jessa. Manong Celso, apay nga intulok mo ani Jessa ti Armandya anak mo. Isumat nga raw ti kursunada na. Kan may sa baraw kan balasang damait. Awan lapad iti panaginayat da. Ay na, dakkel a pagbabawyan to ni Walter dayta kun langarudon, Manong Celso. Apay nga yakas ti ibagamsita. Sigurado nga sila ang timarikrik na ni Walter para kin ni Jessa. Saan nga ayat dayjay? May mayat pa'y ang adayo ni Maria nga anak ko nga arman ni Walter. Tagpadada na kaadal. Kan awan pa'y diferensya yung anak ko. Awan, saan da nga agbagay iti dayjay Jessa? Saan ang maikari para iti anak mo, Manong Celso? Sita, saan mo napakibiyangan ida, tandan panunot da. Amudan ter aramidin da. Ni, da kayo matgayam dayta, nanasita. Gumatang kayo kaditi sa ba? Saan? At dala umay ko ibaga. May papanday to, iti panag-araram ni Walter kan ka. Ha? Apay ka di na. No adda planom ang mga klon kin ni Walter, ibabawi mo. Apay, di ka mabaeng. Saan ka ang maikarikan kwa na? Ha? Ado, timang ibagbaga. Saan la siya? Ibagbaga da pa'y kit di ang mabagbagtit ka nun ni Walter. Tadi na ang mutar aramidon na. Wano, ginargaray ma. Iso nga agpatay launay kan ka, Ni,
Saan mo't anana? Awan kinapod na dagit ang ibagbagay. Nay, di kag sangit Tamangan no ibagada pinagsangit ka. Sige, panawan kan. Basta laglagi pam dagitim bagakan ka, ha? Nanang, apay akas diti bagbagan ni Nana Sita kanya. Madlaw na sakit tinakam na kanya. Ala, anak ko. Di mo ikan kano, timbaganakan ka. Tapno saan ka ma-stress. Nasakit anak lang amin itimbaga na nan. Ala, di ka paapektar iti bagbaga dagiti tao. No adda pa nagayat mo ken ni Walter. Aklunam kit din. Tapno agtalnan dagitaman nakibiyang. Nanang, Kasta talaga ni Ayat. Ado, ti pagdalanam. Sana puro ragsak ti mapasaran. At dalatamot sa mapasaran, Iso ang basapol nga agbalin ka na tibkaran ako. mabainak sa na mga klangkin ni Walter, nanang. Ay na, amok nga da panagayat mo ken ni Walter. Mariknak da itanak ko. Tano siyak, awan makunak ken kuana. Nakasingsing put, abaro. Nagasat ka no kasken kuana ti pagtinnagam. Kumusta nga yan akaw? Nagpariknakan kin ni Walter. Kanayon ko nga i-chat. Kumusta ak ngam nagtamnay matireply na. Nuda dumakatam sa aplang pay tireply na. Anya? Iso nga hang ko nga intitexan. Sige tarom warak na nang. Nenenenay, papanamanan katrabein. Ada diet ko na nang. Apay, at danubium aya. Adan Kakaklon ko lang idi kalman. Anya? Agoray ka, di adal ka day. Uwan ngam awan pa'y trabaho namat. Agsapsapol pa'y lang. Nakasaganak amang ipanagnak itinapod no panagayat ko ken ka Jessa. Ikasar ka, apaman nga klonen nak. Walter, Ay ayatin ka. Pangasim, aklunam ko man ti ayat ko tapno makapagsimpatan. nakasagana ka kadi iti anyaman nga ibaga ti tao, may papan ka data. Awan bibyan ko kanakwala. Basta agayatakan ka. Agyaman ak, Walter. Ay ayatan ka man. Ha? Ay, agyaman tayo naklunakon. Ay ayatin ka man. Sige, pagsasaritaan tayong ti panagkasarta, ditan ibay-bayag pa'y. Sige, sikat ti makaam mo, Walter. Talaga na ulawin di anak mo, Manong Celso. Ikasarnan di saan mat ama ikarikan kwa na. Kasano nga'y nga agmarcha day jay, kib-kibinan dan tulatan. Gusto ko man na itapan ang uyaw mo ka ni Jessa, Sita. Amumay ta saan anasaya at aguyaw. Apay nga aramidam ti kasta. Kapu ka na ita saan at ti anak mo ti inayat ti anak kaw. Ha? Di nagayam ang mo tagpili. Ha? Agpinustata. Agbabawin to di anak mo. O sige Sita, labasan ka pa'y. Congrats ka na kayo, Manang. Manong, nalpasan ti kasaryo. Agyaman kami, Bella, ading ko. Agyaman kami, ading ko. Ay na, kasla kaano lang idagararam ni Manong Walter ken ka, Manang. Ngam ika, nagkasar kayon, agasawa kayon. Wen nga rod, nga uray ado ti maibagbaga dagiti ta. Di mon sang kabalikas day ta, Jessa. Baybay am na kita at tao. Apal na lang day ta. Mangan kan apay akas laaglaladot ka, Maria. Ay, agninawak ngamin, Nanang. Anya, kat amu tinobium day ta. Wan ngam, awan matan, imawaran. Imawaran nga. Imawaran timarayan. Intarayan na kon idinaamuan na nga masikugak. Anya,
Apay ngay, ay saan ang mabalay? Ikamat mo ti bagay. Apay, kastalat kalakanan ti panang-panaw na ken ka. Baybayan yun. Naumaakmat laangan kanya na. Iso na laang ata. Masikugak matan. Sapahang ko amo nga masikugak at nagtumtumarak iti agas. Gapo iti panagsakit ko iti manunga aldaw. Basta aywanam nga rod ti sikog mo. Anya ngay, katadaditan. Aklunan tan ati amin, anak ko. Babae timpas ngay mo, anak ko. Hangam, apay ngay akas tati itsura na. Saan mat anormal ti bagina, anak ko? Ababa ti may sa nga ima na. Kun adda diferensya ti may sa mata na. May sa siguro nga rason ti panagtumtumar ko edi ti agkakapig sa nga agas nanang. Hindi diya ka mo nga masikugak gayam. Ay, apay ngay, anak ko. Apay ngay, akas tati itsura ti apo ko. Nay, da kayo matgayam ti masabat ko, Walter. Jessa. Nanasita, papanan nyo? Iso ka din dahi tati anak ni Maria? Wan, Barok. Mapan ko ipa-check up. Tawan nuwayan ni Maria. Napan nagtrabaho. Hangam, apeng inabungan nyo iti lampin. Kwa. Napudot ngamin, Barok. Awan pa yung mi. Iso nga inabungak. Ha? Kumusta nga, Jessa? Nasaya at mat, nana. Alaak man, dahi ito agundaway. Nga agkid daw iti pamakawan ka na kayo, Walter. Nangrunakan ka, Jessa, balasang ko. Ngamin, inuy-uyaw ka iti kalabas. Sorry. Awan anyaman na, nana. Linipat minday jay. Agyamadak ano kasta. Maragsakan paraken ka, Jessa, balasang ko. Ngamin, nakatumpong ka iti kaskin ni Walter. Nasingpet alalaki. Wen anana, manipod nagasawa kami. Ison tinagbalin amatak. Ta iso ti kanayon amang kibkibin kanyak. Wen nga rod, yap apal ko di anak ko kan ka. Sapay ko tamatagin ayon ti kinaragsak yu adwa. Agyaman kami, nana. Agyaman kami, nana. Tinabulsek nga ayat. Denver, honey. Agtaod amis mo kadata ti agbalin nga anak na. Anya? Kasano ko maama pasamak da ita? Kat amumat asa anak ang makaputo. Tabaw gakit nga rod, Ivy. Walang insulto mat kanyak da itang aramida mo, Ivy. Denver, sorry. Pakawanan na no nakaisawa nga itinakasairan ti Riknam. I'm sorry, honey. Ivy, Awan intensyon ko amang pasakit kan ka, honey. Sorry. mala. Lipato mo da dyan. Maturog tan. I'm sorry, honey. Please, saan na ko maaguraan? Yak kaya't nga dati saan ta pagkinaawatan. I love you, honey. Sige. Awan da dyan. Ala, maturog tan. Ni tata eto. Hello, tata? Hello! Biya. Kumusta, Ivy? Ti. So, unang ikano ko damdama, ha? Anya? Ay, saan ang mabalin, tata? Kan mabalin ka di? Di yun ulitan ti mangawag kanya. Sige. Mabitloy, Ivy! At na napatay ng bagakan ka. Ha? Masya na kamin ka. Jaklain pag-arupo na tagsen, ti pagdaldalanan ita. Ha? O manlugod ka kaminan iti imbaga.
tulong kon kata kayo nga kasawa ti plano. Madan kayo iti anak. No manugot ka iti imbagakin ka. Saan? Ladingitak, Tata Edo. Ngam saan arumbang ti pampanunutam nga aramidan? Ha? Apay, di mo kaya nga agragsak kayo ng sawam? Ulitag nga ibaga. Anak, ti kapatgan ka na kitya kasawa. Orayatan edad ko. May paayin ka lata iti anak Ivy. Ladingitak. Ngamjak kaya ti agbasol iti asawak, Tata. Sorry. Oh. Sige. Di ka mabalin na pilitan no talaga, di mo kaya. Dawatik, di mo kumangarod putdan. Di komunikasyon ta, Ivy. Ha? Please, Ivy. Sige, bye. Diyos ko. Jak kaya ti agbasol iti asawak. I-delete kon ti numero day nga Edo dito yung cellphone ko. Aday ka. Jak to sung bata na no umawag manan. No apay ngamin nga intad ko ti numero ti cellphone ko. Ha? Ala, nabartot ka man na asimangpat, Uncle. Ay, gawan na ka. Mga anak, Edna. Wan, Uncle. Ala, pagkawan na. Ngam, inyida na mata na ti sofa. Igawak pa'y nga ta. Ay na, lasakit yung ulo ka nagring. Edna! Edna! Ape, Uncle. Makaluto kan? Wan, Uncle. Nanganak pa yan, Igawan kayo kadi. Awan, mabisinak. Mag-erwar ka man iti thermometer. Ikam iti atong ayos. Nalamis tikat ko ngayon naman. Wan, Uncle. Mabidlaan. Uncle, kaano ti subliyo ijabron? Saan akong nagsubli dya, bro, Edna? Ha? Kasta ka di? Ay, wan gayam. Agawid ako ninton bigat. Inakagapla iti trabaho iti lugar mi, Uncle. Saan pa lang ita, Edna? Ha? Agtalinod ka pa lang dito balay. Taday paraming kugan ka. Di kagdanag. Tatangdanan ka man. Uncle? Inawag akong tinam. Imbagang agtalinod ka pa lang dito'y balay. Edna, pagdalos ka na imbag dito'y balay, ha? Dalosam ti may sapay bakante asilen. Sukatam ti kortina, bedsheet, supot dagiti punganin ken dumapay. Ha? Apay, Uncle. Ada ka di sumangputa sa nga ilim? Saan la sa nga ilid na? Anyat kahit yasawan? Awan ang tatupaya sa ludsord. Basta itong pala mamin ngay bakin ka. Tadtan to isang put ko diti balay. Sige, tagrubat ako. Papanam ka di manan, Uncle. Di ka nagdamag kunak mo ita. Di laing imbagak taramidam. Ala, mapalang ko. Awan daga sa kaagatangan. Iso nga agdiretso akon nga agawin. Ivy! Ni Tata Edo. Anya aramidan day ta at tao dito ruwar ti opisina mi. Ivy! Oh. Inururay ko ti irurar mo dito opisina yo. Tada napatag nga ibakin ka. Tata, amuyo ka di ang mabalin kayo nga idarom iti kastangan aramidan nyo. Imbagak mat asar dangandak asurot-surotan. Ngam anya aramidan nyo. Amuyo nga adan asawak. Ngam agaram kayo pailaang kanya. Di ka matanagan. Ta maaklon ko ti gasat ko. Diyak ipilit ti bagakin ka. Ta amok nga etem ti asawam. Ha? Kahit kala at tulungan. Da kayo iti asawam, Ivy. Ha? At da kayong ko, doktor. Iso ti sungbat ti parikot yung agasawa. Nalay ka, doktor, dayay. Kuyugin ta asawam. Tamapan kayo iti klinik ti gayim ko, doktor. Kat ba siya kamadan kayo iti anak. No iso, ti
ti pagpakonsultahan niyo. Anya, No kayat mo, kuyugan kay ti klinik na. Amok tirik na ti awan anak na, tadagayim ko akasta. Itimot lagayim ko doktor tinangiya si dagakken ko na. Isungay ta, addan anak da. Ngam numayat ka, kuyugan kaitan, tapno mayam amukan. Tasikanton ti makamo amang ikuyog iti asawam amapanijay. Amagan, no di kanton makuyog, tag subliak metten iti abroad iti mabit. Amuan pa nga umunan no anya ti advice si Dr. Kenka. Samon to ikuyog ti asawam inton sumarono. sige. Sumurutakkan ka, Tata Edo. Tata Edo, nakadayo tayo na. Sa dino ka di talaga ti papananta. Dandanita, Ivy. Kunam ang mapantay ti klinika ti gayem mo a doktor. Ngaman niya a lugar to'y ayantan. Dandanita, Ruden. Aguloy makalang, Ivy. Awan ka di pa'y ni Ivy, anak. Awan pa'y nanang. Diyak makontak ti cellphone na. Anya, ala, apa yan? Itaman pa'y anarabyan ni Ivy, anak ko. Napanan na aya. Diyak man na mo, nanang. Rumwarak na lang. Nay, papanaham. Sa pulak dya sawak. Mapanak e opisina da. Tama nga no nag-overtime. Kat nalubat ti cellphone na. Nay, Ha? adda text mo, anak ka. Ha? Nanang, ni Ivy. Oh, anyat ko na na. Sweetheart, sorry. Ngam sa anak ama kaawid ita arabi eh. Ha? Ita man pa yung inawagan na kiti sweetheart. Kat hani mat tinawag mi kin Ivy. Oh. Simurotag itigayim ko. Nagawid kami dito lugar da. Di ka madanagan. Tagawid akmatlain ton bigat. Bye. Good night. I love you, sweetheart. Anyat ko na na. Ayan na kano ita. Nanang, adda ka no iti lugar ti maysa kadagiti gagayem na. Ay, agyaman ak. Kunaklanuan yan, tinapasama kiti asawam. Asino kano agayam na. Oh, nanang, mabit lang ha, tariplayak. Damagag man. Di ka matanakan. Kateks ko da sawam. Awanan kay tibaing Tata Edo. Inalilaw na ka. Ulbud na. Wan, among, ulbudak. Ako nagdayta. Ngam gapo matlakin ko dayta. Gapo, iti nagpay duma apa nagayat ko ken ka. Agmawiwak, gapo ken ka, Ivy. Si kalat sa tilinhaon ti puso ken panunot ko, Ivy. Saan? Di nakigan. Ivy. Naatap ko lang ta. Ngam, patsek, amayat na tumatla. Saan? Ti asawak ti patag ko. Saan mo nga asawa tayo dyan? Tardakan itinanak. Ivy, I love you. I love you to. Kunang ta. Saan? Uray anyat mapaspasamak. Di kanto pulos maayat tata. Pangasim, itad mo kanyak ti cellphone ko. Umay ka parang kindi mo. Ipatan nila! Ha! Ingkadyan na! Sana rumbang tararamidin niyo, Uncle. Palubusan niyo kuman na pumanaw ni Manang Ivy. Anya? Ha! Pumanaw ka dito, Edna! Oo, Uncle. Ha! Ading, tulungan na. Kasya na kumahal. Manang Ivy, pasensyakan. Ngumawan sa bali amay tulong ko kan ka. No diti mang pastrek kan ka dito isilet ko. Day talaang. Tulungan na ka makapanaw dito ay ading. Pasensyakan manang. Ngamdakasakan ni uncle ko na aramidag ti kasta. Sa bali namin ni uncle ko no makaungat.
Anya, Nakabutbutang. Iso ano mabalin. Diyak kayat akontrahan ti kayat nangaramidan. kayat ko ang makasarita ti asawa. Ti cellphone ko. Alam ko makini uncle mo. Indulin na ti cellphone mo, manang. Ala, mangan kan, tapno di ka kumutong. Kan di ka sakit. Pasensya ka na, ngam di ka mapatgan iti kastakid daw mo. Basta tulungan na nga Ruda. Tapna saan nga agbaligi ni uncle mo amang gundahoy kanya. Uwan, manang. Agdalinaan ka na ang iti silig mo. Nag-reply at Agos na asawa. Okay, Ahmad, sweetheart. Si Kangay. Kumusta ka? O naman ang text na. Wan gaya, sweetheart. Nag-text sa kinibos ko yung opisina mi. Sana ko nag-report ijay. Nabanog ako nag-trabaho ijay ani. Kahit konti ginana. Nasara ka konti sapsapulak ak klase ti panagbiag. Ne. O dyan nagituyan nga ibagpagadya sa akwak. Ne. Adda man ang text na. Adda kayat ko nga ibagakan ka. Ngam sa anak pa'y anak kasagana. Agdeksak tumaran no bigat. Pasensya kan ha. Sa anak pa'y lang nga agawid dita. Ha? Awaga ka takos ta sawak. Kasaritak man. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Siyak manin makontak ti cellphone na. Inedep na nga tadagos. Wano? Awan nga ta ti signal na. Apay nga taan na. Nanang, kailiw kong tasawak. Di namat malagipan tagawid. Anak ko. Nanang, ado dagiti tetex na kanyak. Adyak mauawatan. Adyak pa'y mapagsusurutan dagiti mapampanunod ko. Awagam ata kasaritam. Inedep ko pa ti cellphone ko. Mabuti nga kiti sumarunong ay text na. Mabuti nga kamang basa. Ang mga ano pakasakit ti sumarunong ay text na kanya. Anak ko. Nanang, jak ka ba ilan ti may sina ito asawa? Jak ka mo taramidag. Jak ka mo. Numapasamak ti kasta. Apaya kasta ti ibagbagaman ako. Nadlaw ko kadagiti na ode at text na kanya. Timamlayan nagiti-text na kanya. Sana kasi ti sigod. Anya? Nanang, apay akilat akas lalim mamiis ni aibigan niya. Anya tinagkurangak kinkwa na. Ana, urayom latan ti panagawid na anak ko. Kandi ka kumagpanunot iti negatibo. Tadyak pa tiyan ang maaramid ni Ivy Tikas iti pampanunutam, anak ko. At ita, nayon kon ti cellphone ko. Agsasarunod dagiti text agsangpot ket. Text amin ni Ivy dagitoy. Umula iti amin, agyaman na kiti panagayat nga impaay mo kanyak Denver. Maikadwa, pakawanan na ngam di kan ay ayaten. Gaputa addan sa bali nga ay ayatek. Ken maikatlo, agsinatan. Diyos ko. Hulak to, my God. Gusto tinatap ko. Apay nga kastoy matindi magpagatasawa kiti text na. Apay!
Ngano gagayam, di liwayan na danggan tituloy, wano pagibusan da ito nga episode, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ensorat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag, ti tao. Og sasaroon na text na magsangpat. Text amin ni Ivy dagitoy. Umuna iti amin, agyaman iti panagayat nga impaay mo kanyak, Denver. Maikadwa, pakawanan na, ngamdi kan ay ayatan, gaputa tan sa bali nga ay ayatek, kan maikatlo, agsinatan. Ha? Diyos ko! Wala ko pa'y kahit usto ti atap ko. Apay nga kasi matanti bagbaga ti asawa kiti text na. Apay! Kasla jakpat yan day nga ibagbagam anak ko. Purno na anak. Oh, ato iti cellphone ko. Basahin nyo lagi ti text na kanya. Nan. Nay. Apay akastamutan, nagiti ibagbaga na iti text na, Denver. Apay, nagapa kayo aya. Wano, napasakit ang bat. Iso akasta. Awan na mo ka nagapahan, minarang. Ngamamok ti rason, no apay di na kong kayat. Baugak na lang. Awan serbing asawa. Tadyak may pahay tikal kalikaguman ti asawa kanyak. Anak ko, sa bagay, maawatak direk naman ako. Ngamas daaw aklaang, kasla di na maiturad ti mang panawkan ka. Nakaragragsak kayong agdandan na, nga uray awan anak yaw. Ngamkala at latan akas siya iti naramid na. Jakla impagarop. Maiturad na matgayam ti mangikulas sa ilatan kan ka, anak ko. Agnangakan, tas subuan ka, my beloved asawa, Ivy. Ano na, asawa? Agnangakan. Kabalak ti mangan nga uray di naksuban. Sa anak nga ubing abasit tapno suban. Ala ka din. Awal nga ron anak ta asubwak. Di sikan ti subwak may asawak. Saanan ang masapul kunakmat? Ayat kayat mo nga ramitak. Tapno maayat naklang, Ivy. Ti asawak day ayatak. Nga urid din na kamay payan ni talak. Lagi-lagi pa mo. Baog di asawam. Awan sirbi na nga asawa. Tati na kamat may payan, iti anak. Patgaklat ta ti asawak, tata. Os, ngata. Apay, di ka mailiw ito, Bill. Naragsak ti danak na. Ivy, laglagi pang data. Yan may isa, di na kan pagan anol jay baog nga asawam. Binati na nagitin titeksugin ko na. Namati asika tinag-text ken ko na. Anya timbagbagam iti asawak, tata. Imbaga ka di mo ay ayatan. Ngagsina kayo. Kahit mo, tayo basak na iti response na iti text ko, ha? Oh, dato. Denggam, Ivy. Saan ka alapdan iti kayat mo nga aramidan? Palubusan ka. Basta pakaragsakam, Ivy. Dayta, ti text ti asawam. Yag mo ta cellphone ko!
Di mo maaala tayo. Toyo. Di kagdalag. Ukam lang tayo ito ang cellphone. Ivy, igamak lang. Manawan dito yan. Tainak mangan ijay kusina. Okay. Sige. Magamukha nga rod, sweetheart. Kiss man nga rod. Or itit ako laplahing. Mabalin? Oh, anday tatidakulap ko. Wow. Thank you, Ivy. Anay ko. Oh, no saan ka lang ay-ayat natin? Umangan na niya pa'y tinaramid ko ken ka. Ivy! Huh? Ni Ivy tinagtiks kanya. Kumusta kan? Sapay kumatauray kastoy tinagtungpalan ti relasyon ta ket agayem talata. Anyan ti kastoy mabasbasak. Naglakat ti panangisinan kanyak. Tinalam mo, no kasano kasakit tinaramit na kanyak. Nadaman ng text na. Amangan no iti mabiit agsikugahon. Friend, at danton anak ko. Sapay kumata sa anak akagura Denver. Aklonen ta kuma tinagtung palanta. Pakawanen nak. Sumapul kameten iti sabaling asawaem akas iti naramid ko, Denver. Bagsakit tinaramid mo, Ivy. Luamom lang umanok ka sa timpalak amo kanyak. Lambong na ko mga Ivy! Pawaram na Ivy iti silid mo na. Ibaon mo, tamapan iti silid nga intay ko ang pagtugan na. Nakainom kayo, Uncle. Ni Ivy, pawaram iti silid mo, kunak! Di na kayat ti rumor iti silid ko, Uncle. Pilita ma! Diyak kayat, Uncle. Anya, sukirin na kadimanan, Edna? Anda saritaan tayo. Ang mga nalipatan nyo daytan. Bantayak ni Manang Ivy. Diyak palubusan ang makapanaw dito'y balay. Basta di yu sagida na pulos. Ha? Lading ito, Uncle. Nga mapilitan ak nga gipulong kadagiti pan nakabagiti lintag. No pagkaramidan nyo iti dakas ni Manang Ivy. Anya? Ha! Nalastog ka nagsasawid na. Ano't paglaslastog mo? Masyanak lang amin ka ni Manang Ivy, Uncle. Pada ka babae. Laglagi pa nyo kumamat. Babae ka kaanakan nyo. Damagak man kada kayo, Uncle. Nukas pangarigan ta siyak ti pagaramidan da iti dakas. Anya matirik nayo. Ti panang ipupupok yu kan kwa na. Maragsakan kayo kadi. Ha? Isong agpanunot kayo kuma, Uncle. Pakaibaludan nyo ti kasto yung aramidan nyo. No di yu pa'y lapalubusan nga agawid ni Manang Ivy. Oh. Kan may sa, ure agan ano kayo. Saan na kayo akayat ni Manang Ivy? Adan asawa na. Nga mapay nga isupay laang dayatan nyo. Patya ka mayat nagtubat lang na, Ivy. Nay, inkargamot amin na nakawas ni Ivy kadagita nagdadakil abag anak ko. Da kaya ta na makita dagita kawas na na. Isoterumbang ka dagita kat maidulin. Ha? Tanong malagip ng tunga umay alain dagita. Dahil talamang bit-bit teramidan na. Anak ka o. Idulin tayo amin na nakagawahan na titibalay. Tsakon kaya ta makita. Tamay palagip lang ti kinagulib ng asawa. Denver,
Kaguram ka din di Ivy. Oras naman siguro ng asawa na na. Lukas dyan tinaramid na asawa na. Natural ang makarit na itigura. Noong ay nakulaapan laang ti panunot na anak. Kat makaabiris tumat laang kat agsuplikan ka. Tsaka mo, nana. At dangamin atap ko. Amangan no anak laang ti kasapulan na itilalaki anang isukatandakan ka. Nang, jakpat dyan na ita. Iso ano niya ti pakaragsakan. Makamu nga rin ti biyag na. Amok, akabayatan ti paglabas ti panawan. Maklon kong tungot lang, ti kastoy nagpanagak. Edna! Rumbar ka. Ni, itaman pa aparwarandak, Uncle. Apay? Basta rumbar ka. Ta dapagatan ko ngayon ka. Ha? Sila ti mapan makikendra. Tarsa kong tagluto. Kuha, Uncle. Alan aggunaikan. At utilistahan lagi ti pagatang ko ngayon ka. At yung mo ti kwarta. Sige, Uncle. Edna, jakla yung pagaro. Agar-aramat mat gayam iti maiparit nga agas ni angkal mo. Uwan nga, Rod. Mamin ano nga anawagak. Ngam di nakdengdengkan. Agungat no ati paak. Anya, Edna, pang-aasim. Tulungan na ka makapanaw dito. Ang mga noog baligin ni angkal mo amang gundaway kanya. Sige. Bayam. Tainton parbangon. Duhatan a pumanaw dito'y manang. Ang paiso. Wan manang. Pumanawak mo tan. Ta sigurado asyak ti parigatan na. No paglibasan kan. Kat agtali na adak pala dito'y. Iso makam mo ditan. Agyaman na Edna. Agsubalit akto iti kinaimbag mo kanya kading ko. Ala, saan pala day ti panunutan manang? Kandi ka pala agyam-yaman. Tadita pa'y na ipatungpal ti plano ta. Iso nga urayan ta makaturong ni angkal. Satan to aglibas sa pumanaw. Mabait lang manang ha. Hindi pagtisilaw dito'y salas. Tapno saan na ta makita ni angkal. Nakalukat ngamin tiri daw iti silad na. Patsak adi na tamadlaw. Tatilangan silad na tinakalukat ti silaw na. Sige, Edna. Nga mabait lang ha. Siripag no talaga nakaturog ni angkal. Sige. Apekas dyan tilangan ni angkal na nakaturog. Manang Ivy, mabait lang ha. Asit kak na angkal ko. Nakasalungay ngay ni angkal. Manang Ivy! Apay, Edna! Ni angkal, saan samatan nga kang angas? Anya? Natay samatan, manang! Angkal, anyan. Di mo pa nagpabawyan dagiti nagbasulam ngam natay kamatan. Edna, uray nagbasol ti ulitag mo kanya. Makipaglading itaklat na iti ipupusay na. Agyaman manang. Jaknab naman nakasto ti mapasamak kan kuwana. Adatag ko na abangungot ti gapuan ng ti papatay na. Edna, Kan adamit mang ibang baga sakit ka no iti puso. Ada ngamin sakit na iti puso manang. Amo ka nagbasol ti ulitag ko. Saan ko kanunungan ti naramid na. Iso na lang tamaladingitan na kaputan na tayo adi man lang nakapagkidaw iti pamakawan ka nang iti tatawa nagbasulan na. Edna, agyaman akmanan kan ka. Lusaan agapukan ka, ading ko. Nalapit. Nagbaligin ni Tata Edo anang gunod kanya. Awanan yaman naman ng kasi tinakunak.
Diyak kanunungan ti mading aramid ni uncle ko. Isungay naramid kumat nga ron ti rumbang parakan ka. Iti kasta, mailisi kay ti pagkad. Ang yaman ang unay. Edna, lading itak. Ngamjak mabalintang payag ito'y. Pumanaw akon. Uwan manang, aganad ka kuma. Ha? Kumusta ka, Denver asawa? Anya ti masapol mo? Imay ka kadi. Tapno iparupa manen, ti panang pasakit mo kanyak. Di ka mapuna kita aramitam. Denver, agsarita ta kuma. Ado ti kayat kong ilawlawagan ka. Awanin tinas ka na pagsaritaan tayo. Pinutod mon ti relasyon tasan kadi. Si ka mismo. Awan yung tinagtunang at- pagbagag-akas ta, Denver. Ha? Nabiktima aklaan. Ngam kati, dahito iti maipasigurado kan ka. No asino ang apimanaw iti danam. Siyaklat ta dayta. Ket awan nagbaliwak. Pastragan na kuma. Sige. Pastikan ka. Tapno alayo mong dagiti kawas mo. Saan ko kasapulan tikasken kang asawa? Balang kantis! Siyak ti mangipanagnak iti kinapudno manong Denver. Agpay sa timbaga ni Manang Ivy. Ha? Amo kakaguram ti ulitid ko ngam natayan, Manong. Ha? Wan, Denver. Ni Edna ti makapanagnak iti amin. Ket dakal ti utang ko anay baga na kam ni Edna. Tano di ka po kan ko na anang salsalaknip kanya. Nalapit. Nagbaligi ni Tat na Edo anang gundaway kanya. Ivy. Ivy. Tamo. Aglang-langoy ka ni tiragsak iti sidong ti sabala lalaki. Nagbidot ka, Denver. Si kalaang ti lalaki nga yan tiragsak ko. I love you. Ivy. Sorry. Sorry. Sige, panawan kayo pa'y Manong. Manang, inaklag paangin ijirwar. Sige, Edna. Ivy. Bagyang malag. Talag subli nga madlangin. Ang kasano na pasamak ti kastyagan ka. Dumngag ka. Ta isalaysay ko ti si Bubukal ana pasamak. Diyos ko, ang yamanak din is palmo ta sawak. Ivy, mailo ako na hingan ka. Ay, ayatan ka unay, Ivy. Ay-ayatan ka man, Denver. Naayat ni Apo Diyos. Kadinak binaybayan. Inaldaw ka na rin nabiing amin ti panagkararag ko ini. Iso adinak binaybayan. Katsapay la kumata saanan ang maulit tinapasama kanya. Talaga saanan, Ivy. Gaputabantahin ka na naimbak. Oh, nakaragragsa ka. Nasukatan itaglaplap sana naragsak ti saam alinak amta. Iti sumagmamano panawan. One Denver.